Chat Central. The Buzz Room. No question. Yamado phone na kwa ba studios of ADUMASA TV. We jinai and some hodo ya ekoso ya manyimu. Na menu ya bedi akon yesin konwa ya yebeken kan e de amount. Ye be don same so call one after the other. To. Na ya sorry so e de amount menu ya ma hen. Yeah, menu ya me. Na what to say? Me ho den sector konkon konkomafo agyan se preduasa. Na nya sam ketu. Nti me ho de papa. Enen sam hodo abedwa. Enye yize menu ya. Didi kaditi. Ene ye ba be chirichiri ma be yi magu wonom. Nansa na no. Nansa na ye ton ade kakra. Akosti kuto sa men kan cho se ba ntale hyemu a. Wedding gown de keka ho nyina material no de measure ne ba fie no ba be susu no akofi akwakoto. Apam ne fie wo wi o sa de abre wo fie. Delivery is available. Akosti kuto sa men kan cho se friend 0553 075526. Afa top solo electrical sadaroma and now when kan ye titigu yesu se suko twen dia na top solo adaroma and na ye begina ye hyen sesebi anopansroma wose men kan kire so wasidan na wi wiring air condition installation e de keka ho nyina ba be ye nyina e de ama friend 0241729733 wo yiri kare heba bi tesa men kan kire so bema no si akwa akobo ofre adwa ba fi na fifi tu abonso nyinu ye nya abotre nye tie ni abofra wo ma se bi mpede se wonya mfinhie duwotwe duwotwe 18 years won kan and after so oba wo ma abofra no for the wafa ye fo no on kan wadaro ma frɛ wo 0548989435 after so Joyce Enterprise I was for YF Junction one out on car pass original car plus and odi abedwa man so was bra o car ne ha we ha ni nyina fa o ha ni nyina o dadwe ni nyina fa be so Joyce so was for YF friend no 0533680771 sister Sandra e de ma ho ne ma komade enwinum kaponim katantentan ne keka ho nyina la wodi bi abba kote convert for sister Sandra 0542857566 kwaku minya edase na yetiasim e wonsem hodo ya aba abeto apono so minya mayendi kan fa abaya ya the boyfriend eje ne nkwa edi efini sem Joanna KNUST osuani na eje ne nkwa edi efini sem no kwasem ni asem na rehopa enra na Miss Joanna the ladem yabani ni case no mpanimfo ekokota omokope ho asem ekan ewo honom na nasem no kwaku asaye se bola suja no yesa de ko April ayese Apollo de no a so de na usiri no say ya na wo se wo mo hwe nanka yetumi aka fi ho kora na we entumi ansan anye saa enti court ahye ese wo mo etwen na omo the press release about bonten omo the central for omo atro kata aba abonten me pese me kinkan bi na ye hwe na we ye KNUST mpanimfo Office of the Registrar and our DSM Yabetu John was say update on murder of Miss Joanna the Ladem Yabani. Court receives amended charge sheet and autopsy report. Inti I was a court in your autopsy reporter. Doctor Achesa Ampa Emiano Kon Etwane ha any say and a namswa owuye. Inti a hokata and Dr. Daniel Norris Bequin Edia to Janana. And no bra branty and didn't con videos no producer Ed Beto so now don't say ya sonimu I should pay cheaper a year. Ya trying to ofi court on ma bibia umkan wi ye na omode na ba besia kwato post kukumu no we say video no eda so a mpanimfo ede no eba cha brantie no na me no ka se woda so no photo na eda so no na prosecution team heading the murder Miss Joanna let's say opeso kire say attorney general office no e was omonsa kan krata bi efi attorney general office no na kopim say omonsa be kan krata no na mpanimfo atena so no watu asem no ahye April bosome no da di kan 1st April se wo monko na wo monsan emra sada no dru honom a wo mesa betena se na wo maka asem no ede afri honom enti sei na court aka asem no ede akwakosi na wo kire se media contact anase opese onobi ekasafa asemi ho a na je say Miss Anita Kuma assistant registrar MIURO ono na be Fred Esine so and with deputy registrar MKNUST
Daniel Norris McQueen and the Decate. Enti abranti and lady abaya yakunu ne ma me si fo ma wo 1 na kwaku adan abranti won yintu so wadi edema waje atum na mo na bra be mi wo se owo lawyer o so sa chechemu di ntia odi sa abo ne fosem waku nipa no o sa o defend wo se ono na ekum no na emom ne nam we so nti ana man the basa and wo kan nyina awia na eja na anase obi a na obeka awia so eto asumu service bi ana kage no kwa na kepesi ku no ana ma ono so etumi ku no 1 evidence so a message gen na pesi ku bi ana wo na wo be be ma de mo hyedam na bibi kuku sisi ya se wo ba wo yere kra wo Ghana ha yitimi fra wo mra anim kwaku on se Ghana na ye se ba na be manya asema na da kwhye se de tie be ma betumi ekuma ba be to kwa bo chente sa oba so betumi de be me ne sanity aha nti on so betumi de evidence be ba che se o bi kwa ye kono na oba na person de se kan wo me bi kwa ye kono na oba na person okume na me ku no wati ase bi a waku nipa wo nipa na wakum no na me ka nipa na wakum no na mra so kire se ye was self defense wo ho ya bi a ono so anku oba na ka oba ye no be ku ono no aha enti antwa nsem ono so de beba no bia na ono so evidence bi a kire se be sra police fo e se de kunkum na doso na abre bia ekwa na ba beto na ekwa ahwe na eba na ye twe ne sre ne abasa ye wu bia de kwa kosi de be sra Ghana by new IGP aba fa so she ye bla sisi ya ne kunkum na ya dia te se wo man Ghana mu papa mi ku obi a mu afa no ho adi ne woni namu abrante bi oso ye police ne twi tu kum adwa wadum ya ekomfie be ye nan ni ye hu de no kon na ne ti akwa kosi ntie be sere mpanifo o mo hyehye o mo de gu akwa mu o mo mfa mra na ye nso so emra de be ka ene ye ti ta kwaku me de ubohwi na me de watwam akọ eye Labone Senior High okay Labone Senior High wo eye enkambu ni mantemu na arewo se ma ba be sini se enu anka dumja adwuma ku ankwanko pie wo no manko yo na chenchiriche pa ato Labone Senior High School no ase ne sen obi nim se socket obi ne so kan so obi ne so kọ eja do genza matrim gedo metini dele bu na wei ena asomafo ni dumja adwuma kokoko pie mu hono mu a wo mo kokko ye school yi emwa ekobo mo dumja na enye mo mahwere de ye ntimi mboso na abra fire service Ghana National Fire Service GNF ekoko pie mu hono sei ena na eho esitie yenko yemfoni ni bi emra sisie of the Ghana National Fire Service page. This is ADUMASA Alex Kignate coming to you live from Labone Secondary School at Labone, where our crew from the national headquarters have managed to contain a fire at Labone Secondary School involving the girls' dormitory. The fire has been well confined and is under control. Cooling currently underway. As can be seen, a lot of the beds have been bent. Fortunately, no casualty recorded yet, as most of the students were at prep as at the time of the fire. So as can be clearly seen, the crews are still on grounds. The crew are still on grounds. You know, doing some more cooling to make sure that the situation is brought well under control. So this room is partially bent, and as can be seen, the fire spread through the roof, and so a lot of efforts are currently underway, as can be seen. To the crew, kudos to the crew from our national headquarters who got here to make sure that the fire did not escalate. Currently, they've been able to put the situation well under control. Despite some damage, the damage could have been worse. The damage could have been worse, but so it's the girls' dormitory. I think the signpost is has been bent off. It's okay.
So kudos to SO Aite also here from the PR department, who is helping me with the situation here today. So it's the girls' dormitory. This is the veranda of the girls' dormitory, and cooling is still underway to make sure that the fire does not reignite or does not further spread. So it looks like this room and its contents, unfortunately, is totally bent. But this adjoining room is partially bent. The fire traveled through the roof, as can be seen. So officers are here, and as we always say, until the fire is out, we are not going anywhere. So kudos to our officers from our national headquarters who have contained the situation from escalating into something that could have been worse. We a Laboni Senior High, I work in Camp Minimantemeja, Ajia Boss one, and so young fast like a Sepa Magana National Fire Service. So Omuku do 110 acquire Mumwa. We didn't sue no papa, no sue, and yet the Kojina is in Eddie Carnival and Sunimino, and Yana Ahomete. Now, Arafonia Bushia, where Trino and a house mistress Hannah Otabel, and no and then need to receive. Dear acquire Jan Faso a buyer, and what they emu inchi mu a buy Yanko Tia Mrs. Hannah Otabel, and Mofrano house mistress and also Emra CCA. Between 12:15 and 12:30, I heard an unusual noise coming from the girls' side. That is the prepping class, towards the dormitory. So I came out and I saw my girls, and all of a sudden I saw smoke coming from on top of the new girls' dorm. So I started shouting. The student body, the members of our community, that's our family, those who work around, came and we started fetching water. As at that time, somebody to have called fire service. Between 12:15 and 12:30, I heard an unusual noise coming from the girls' side. That is the prepping class, towards the dormitory. So I came out and I saw my girls, and all of a sudden I saw smoke coming from on top of the new girls' dorm. So I started shouting. The student body, the members of our community, that's our family, those who work around, came and we started fetching water. As at that time, somebody to have called fire service. We as so yeah, Mrs. Hannah Otabel, one also so and a friend so Laboni Senior High School one kwaku, one also so actually Mukwai Jennifer so day a buyer. Na opening bako, and so coco paymo as a Laboni Old Student Association. Okay. Ono and a national president. Your friend Listo were Mensa Agbili. One also so alcohol Edna Numusem Eco Tuja, young court Ninkoti, a president of Laboni Old Student Association, MRCCA. It's very disturbed, but the good thing for me is that there were no casualties. The kids are safe. Life is the most important thing. So these ones, it can always be fixed with money. For me, I always say that any problem that can be fixed with money is not a problem. But these ones, I believe that together with all stakeholders, we'll try and then do something about it. A number of them may never have experienced such a thing before, and so we need to quickly engage them, give them a lot of assurances, and tell them that whatever they've lost, I mean, their lives are most important. We and so a list of Mensa Agbele.
on the national president at the Labone Old Student Association. Now, and what you know, some trough won't come with chichi and headmistress. Okay. Madam Rejoice Akolo, and so chichen komo. Now, Madam Akolo, and so Eden Sembi etu Jayanko, Nyanko ti headmistress, our da Labone Senior High School, no, and so Ano Emra. The 3 dormitories affected, students who lost everything, some parents came and they were taken home, but this morning they are in school. How many students lost everything? 45 students lost everything. The 3 dormitories affected, students who lost everything, some parents came and they were taken home, but this morning they are in school. How many students lost everything? 45 students lost everything. We Madam Rejoice Akolo openia with that school no and my friend in amame and I didn't know and some two dan was say assembly see no ye be fa bi awofo no bi ba school mo san say on start to ntem see na my friend hu bi da sada e ja hyehye na mu tie me bi huri fa dan so nya de bi hu bi sada enti Mrs Rejoice say assembly see ni mafra no awofo no bi ba school mo be ye dan e be fa o mo ko nenso anopa yo mu nyina sa ba school mu ono mo a o mo pe ekwan bi e de afa o mo so wonimonyamfo a wohwe adesuansem so ye kire wonimonyamni Haruna Idrusu wono so ekokopie mu ewo honom ono so de nsemi kokoto dwa yenko tie no wonne hwe mofra no so mofra besua de o man Ghana mu a eye Dr. Haruna Idrusu enso kopie mu sei eno kan Bonny Secondary School and Northern School of Business, Nobi School in Tamale. I visited both schools, and a school in Akwakari in the Ashanti region, which was also hit by a rainstorm, will benefit from our emergency intervention. What this wakes me up to is that government must have a dedicated emergency fund under the Ghana Education Service budget to be able to respond timeously to some of this. We also Education Minister Haruna Idrusu. And so ensema ode ebetu dwa eno no wo se ono de mpempren a wo pe ba bi ama mofra na eden edo omuti ato na ekire no so omo de nhyehyɛ ato akwa mu na wone education sector no so atena wono madwene ho no se de atorenche mi sei ekokosi omunim kwan a omo de mofra no ebefa so empempren nti kwaku wei ene ne de ekoto mofra no enso so ewo Labone Senior High ampanifo so ewesa ye edugu yasoma ye koya ekoti ebaye kwaku ya besre asembisi suku bi mu hoye bi ba kwan a wofo fa so agitwi ko suku mu ho no enye sebin peduasa oba no ohye mpanimfo nsa na opeso mo bone ho ban ti na odi nkwala no akohye wo mo nsa boarding house bia on the house master sanity esa on the house mistress sanity esa o senior house master o senior house mistress sanity what you say enkwala na emu kwa na esa o prefect wo mu o da o na no esa na head mistress no kwempo and na headmaster kona ide aba securities e wo school nim sanity matrons eno mo na te ho ti asamba ya na odimirika na ko school na okofa oba kotamoba enti susu ampa se je hia suku kakrakai empanifo be hwama agana hyenkwala ni nyina da bida omuntimi nyesa tu ko fa aba na adne ko na ekina adwo ya sa adne ko na ekina sa so bie mu a wo hobi ti sa de no ya munya esa bi eba sa na asa teacher for go school wono no wo mo de omunim de omo ye wo ho ha dwe papa san se mofra ni bi ni abotre mofra ni bi awofo so eni abotre o ti da se abra ma okra so ye nye ne sa yes brafi no wo ye de fiso obi betumi adi obi nua bi achi afa kan no wokọ kola no betumi nyam so skepe school no wo dwan no na baby no obi ni baby ona wo kan si eja ena hyehye what is nti bambon sem no ahwe ya wo de teacher for betu asane mu obi betumi afo bi ka adwane fi school nim nti esere mo eba se na munya abotre fiso nipa na odi na akọhye ne nsa na master na mistress koro no o mehwe nkwala no so so atema for the character page akwaku na wo ma sem tietietie ase kwaku kon na wo kire se wo free Ghana Football Association wo mo matches ahodo ya wo mo siesie nyina wo mu firim na wo mo trotro for so General Secretary Ghana Football Association wo mo trotro idi akoma no na wo ma sem ne se wo mo de lidie mo trotro yi e di Ghana Premier League competitions ahodo ma asiesie
Ghana Football Association empanimfo enam bambo ensem ya omohwehwe de amom players no enti ana womo ekasa na wode atodwa ana wo kire se na no ada Kumasi Asante Kotoko ene Samatex FC agokansi a omkosi ye no ankoyie ohwe abrantie bi kwa dibrika se koto ofo aye kobuni o machidi moto machidi ye koburu akwache wo mu nyansa no na chese sa asem no na wo ka no enu nti enam se omompese omode wo mo player fo no enkwa ebeto esanie mu nti ogina krata yi so e de to board no nyina anim se nso Atsema Football Club se efiri na ekọ afi 2025 yi mu ball bo kansie bi a Ghana Football Association Ghana Premier League mpanyifo ba hihye bia no wo mayi wo mu ho afiri o ma ya de na wo mo sere se e de how bi beba animanimu ya e ya chopem na club president ena nsa shekate Kwaku o ma ya de Kwaku sebi yemia be ma pool asem yi bayi ye hu se team manager men ye kura menya so mo ye dai komo ba bi be bon san man san nyina ya anya fan boy bongalati yesa de san bon san bongalati Kwaku ha dwene se ekuo ba kwa ye nyina ya adwen se ye se bi previous ye be sia kan na eye Ghana din mu ne esi sa akan na fa what you say na oyonko be ba be di agro na oyonko be ba park kro na so aboprama no so ba betwe se kan se wode won yonko adan a o ka bibi na ye se Ghana na ye promote ne dia se me no mi unse dia adam bet na afia kan ye Kwaku wo kotoko me wo has ye nyina ekugu kotoko wane kwa support has am ko no ye football a lose win and draw exactly what you say enti se wan wene a obebo ntwo ade akofie enti ye nyina ye boa ma Ghana Premier League gina de am obi aso atese de yete UEFA Champions League na ye ni bina Real Madrid no mo tese ya wo ana mo de honom ebi mo so ko fa bi ye hwe Real Madrid Barcelona ni nyina wo Spain enso hwe dom e wo Real Madrid hwe dom e wo what you say enti se Ghana de mo nya de ma ne nya akono politics ya se no bobo a ye kunkum ye ho what you say se kabi ma menka bia mo ne wa no efie nka nyu nche sa bonzizu ni kwa we ne kwa wo ye ne yese ye bibi dia bo man Ghana exactly enti meme nkotena ba bi na men support kotoko mese me kotoko me ne supporter me ne che ne singlet me ne brush kwa na me betwetwe mese o so for house de she ne supporter from face what you say from face ye ba ye di ye ho achini anya ntoko ya no ene ye de kasa me de na ye o so de ye sa o be so ti ba bi nkofo de bia mo ko ba bi a we ta hye supporter pa kala we so ada ye team ban ma nko di e chena me team ko obedi a chire wa be hu kotoko players be two me pese me beto wo mo oba na ne kotoko hene ka se ne mapene fa me mra yi kwa odo moko eboa ma kotoko tumpon eboa ma house tumpon na de ko ba se gbahu se kwa brane a hye house che wo de buo ko hwe ne tim se wo so ma enye Kwaku yan hwa de bi so wa ha emabunu bi so aba no omu huro nyefe zanete Kwaku ti sade obesi ahuru no utanye kwa no kokasa de tia wo uni akoma en kwabosia bo okay enya afi ne ba ba jizika afi na so ba jizika na mu de na mu gina me so na odi buchi be ka ba ya what you say enti eye agro ne nyina ye die enda ye den obi be ka asem e be hyew sa na Barcelona we akora bi wo Barcelona manim ne din wo Spain obi Barca fo ba be bobo ase de akora ketu wadi mfie be ye na be gina park no so ye sei na memma tintingram so wani dinachi unma atane hye ne ntia wo ye garden waba no be gina Real Madrid nani ma tototo ne nsa ye no ho te se de Real Madrid fo ne ye se bi konko bi kura ma wo mo ye be wi ache ni ahye wo mo bu hu na abofra kro no ye sei bai no ogina no wo su na Real Madrid ni se kwa kokro no what I say fene fa eye enti ye de bia wo bi fa kotoko flag eye de enti Asante no mo tana na se enti ya se mi no kobosu iko eye Asante Kwaku be de ametena won ma hu se bia na ya Asante obi a club enya kotoko nko ne wom modoso eche hu ahwani Stars de omodoso 11 wonders wo ho insu atema ahwani dwarf enti afu e makafo nyina wo ho no abusua dwarf e wo ho no enti sane ma ni nyina e betima promote Ghana Premier League wo so ube hu bi wo do ube hu obi be hye matale no wa hye kotoko obi kura penti ne ho obi a penti ne ho na yi kala Cote d'Ivoire me se wo bo wo eye wo do a ma Ghana no kwasem eni se ye betena wona dan na so letter mo de ababo ntin de mepene so o mo ntin Kwaku so da de jaso ni muna na ani muna na enti party players no mo mo mfili yes mo se players no feel the ball na mo smooth ba bi didi ani de Kwaku he enya de yes mjihwe edidi jade eni muna na ye de enam se players Caulfield na coach
manager e kwotena ba bi kwoto amamo e bia ne kosua e betena echi no mo ba bedi a entwa yi obobo kwa hu samu tewodi a ebe ha no ne kure enti e be sere mpanifo e ya agro ne nyina ye die unya bia na wa che de da wo ani mu na ye de nam se bi abrante no kwa kogina park so no de kom kwa kogina wo no wa mu na afi wani bia mamo enye enti kwaku yanko ensanfo froso na kata na de ba na eba producer de we so beto so amame na press release free ankofo bi akachi aba na mpanifo yi kire se kata yi mu nsem na sosonto mu tumbo asam chechi mu fa nkire mo na CSA statement on compromise of President X on say can it Twitter ya na X this is app na be the X nti meka X am person check Twitter formerly Twitter ahun kwa kire mu ho no mpo account na we say na no dwada enu adwo 17th March ye na Cyber Security Authority enya ntie say account bi a eye Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama ne formerly account yes an account that yani did at JDM Mahama at JD Mahama account no promote cryptocurrency account no promote JDM account formerly account no cryptocurrency no ye ade be didi dwa wo app so online abefo ntentele die so ya ne se kwen no isa edidi djuma wo hono ma bank nyintum se ye na edidi djuma edidi dwa wo online na wa chesa account no promote sa cryptocurrency Solana Africa sa na de Solana Africa sa na de na cyber security say one more artist Ghana for anatomy for shall ka ho asem and obi e kasa mampanyin account pa na promote side we fake kura mo so mi ntwani ana mampanyin account promote side we na cyber security authority say one more hwehwemu dia fa asem ne ho e de hye yegwa kwa mo mini stakeholders ahodo address problem no enu nti one more hwe se Ghana for nyina koma to mo yem wa bra one more hwehwemu no na chire de ebekwa kosi bia no omo de ho asem eba bedanye na cyber security authority omo na edikata yi epie etwa na chese ho asem so eno no ho asem no dia kwaku yefuwa so cyber security emo mabaso ma yade na esi de na ade aye nyintomo obi nko akwahye kokoam so no de obo hu dewuro ama ye hu se bia bibi se yede enti se ne yenim se obi na ti account na chidi yesawo samampanyin na so na account no ade yesawo se ne memo anu so na handle no so de yesa de a ene ontu omofo kwaku mampani di ansa na abewo eye social media accounts no ye hu ni se wo bi a otua na kabosom ya wo hwesa ne mani na sa yempokwase wo nkofo omhwema ye stars what you say enti se ekoba ne se obi di sa account no di sa adwuma na abrante party we a wono no se bi wo promote we a wo ye wakant ho techima se ekim me no baby sam no no wo na baby sam me na yeni me enye abrante fa na baby sam enti wono so nko akire na onkohwe na onko bisa ne mrante na otua omo kan so bia se ade we hu na se so no na ya omo kan se opese ogitum na ne ama hodro so edidi dwa na omla me kan kire kwaku ntie besere on se ehye esumase what you say bola sija no won say bola sija no fude na agigum afro bo musa brantie bi etidam he bia fe na police for yedai ekota omo etai account ahodo na chi no e wo say omo na yetumi tu omo for na ye omo directives fi say o hwe abrantie bi wo to say bi abrantie pam den yemfa so abrantie pam sa na ono kom de no fefi ko hojo ho o du ko techi nsike e ba ho obeye no kre won say ono no ekoba ne say o ya ade e be ma na nyesika wa account so nye de wo pe na wo be ye make say JDM de obi anu say Ghana president na ye de ankofo do na ba begu oba be what you say so benya views so benya likes so benya bibia bi ho enti eno nso so kwa kofa wo how kese e de abre o man Ghana obi te ho no ma de o te ya ante de ohun ye hu afenu oba be ka e say de JDM e say de oton queens e wo online kwaku ebu ho ma fa wo kwaku ebi ni ho ma mento ade kakra na ye ntoa so akosti kuto sa menka cho se bra no hye wo ntale ntale bi a wo pese wo hye wedding gown de keka ho jolo mi ma ya fi enkramo fuoi mi ka kire mu ye nche akabe na wo twi no pe na mo dem
Barika de sala no yesrem atale e be hyede yakọ mox won ye be srem abiu namode mani achi akosi kuto 0553075526 top solo electric asadaroma won de dane de nyina oba adwuma so oba na oba beda na so kanea de won di mu akotene wo se fa won kanea ni nyina hawo ebra efa bebe sue no we 0241729733 top solo ono na makania e share so sade yesu kotwea etogu yeso ya gigi adam se dodomusin ena anope ya brosan no hwe yi sanso openna abronsan de wadaroma ya no hwe yi wo yiri kai heba bitese men kan kire wo se ba no enubena ye yenum ko nipadua mu ma be ma dimu e wo mpam di akwaku wo yiri kai heba bitese wo se enya mamofra wonya mfie dumotwe wonya 18 years wo ba wonya mbesere wo fu wo so a wo nka ho wo duru ba mu wadaroma na ye hwe 18 plus go wo hye no so ansa na wanom intima america sa men kan kire so pe ba ko pe e de hye refrige ma wo de be fa ka brew o tunu du so pu akwa koton de be fa ka e de afro delivery services are available ye be sere mo 0548 989435 and now face Joyce Enterprise asafo YF Junction was a car na no kon ni ti said you be yale de no kwa yale sape do so no say hada wo hia koto e be fan diagonalize no Joyce ye de bia ba asafo YF was a black original car plus no de abrew e wo asafo YF was me can just friend 0533680771 sister Sandra kote vet na no wo ka banku abra kwaku ama anso ye po no sister Sandra wadaro ma ye banku ni twen wo ya de wo de ma ho niema papa abadwa man so e de na wo hia de na wo pese wo hye fom nyina ba mo to ahye bia wo de bia ba de mo de hye mo ema ni nyina komade ni kunumade nyina wo de bia dai anim katantentan de di twie kokko tuntum nyina wo de bia badwa man so for sister Sandra e wo 0542857566 minia kwaku benfie siani na brantie bi ya friend no Mohammed Swale na oye investigative journalist and centroni mapa ya urura omenyin twono ne ntwea so ene eketa hye proye bi koso ano wayi e do ababonten no wayi utro na chese yetuma adodo wa esanete na aye general boso meto so dunsia e wo 2019 emfimpinu ene edunkunu mu na ono ankasa ne fie na bonten so obi atumi age ne nkwa adi efri ne nsem na asemi bedo adwa no na ya hosempa eyi se ono akasa busuan fi family house o madina no obi etumi ebo nutuo ya owuye na empanifo anase posi ehwehwe mu no ache yie pa amankofo de bia obi eka ho asem obi eka ho asem na asemi ye nti ho hwie oni ade na potis munya abotere kakran yedi ni parententen no a se de tie bia ye sa ebetumi aka no kwaku akwada sorry ya atadwa bena post kire se abrantie bi ya ye friend no Daniel Owusu quarantine dodo na friend na kwasi amache na danfo pa ntwetwe mucho ene Mohammed Mo na wo kire se wono eye no ho complain wo ye no informat ma politician bi ewiase na abobeka wa no fi huntumem politician ne pe no ho asem no onya gisa danfo pa enti kata no kire se obone pa enti Daniel Owusu quarantine no danfo pa ne amache no ka mache so de wo bonwom na Bonifa ho bay na wotumi adi ne pictures ne videos baby wo call baby wo fa bom e chema be ko hin obey say e no di ne tenten no asa anoko free na wura ya oje ne nkwa adi efree ne nsam no enti port so antena se abrante ne hu se ameso alewu na sa free o mem ko USA abochimem bon se ye de mpanifo boni omudi okay MP kuro yi ne di ma me dadwa wama obi akum nipa ene yama ne sika tukwan se we wiaso na mo anu ada ho so kwaku yesi ahoda so we mo ne bema kwaku na mo anu ada ho so mo ne dasa che ma mo ne dasa wo kun atu atwene wo bi ena wo ne neti ena wo ka wo suma asem nyina re kire no wo do ore nyina hye ni mu nua wo kire no pa nyame ya aduma me koma yanka me kwakofa na maba ye de wo hu apo e de ama wo bi se me nua wo be fa e bo no nkono be si ha se am ya ba gene nkwa de fini se be sere unam ho no ma no wada ho so ahodaso ne be ma mpa ne picture na kwaku eda so no ameswali emfie makomako enum nsia ni afe apem ahonkono afem pinu ni dunkro nim 2019 ton ene age 7 previous ye nua be ma nkwa ye dey efini sem ya emfie sia hwese afe ne yehu se nipa odi ne dem no watu kwan na se nipa yi so kwakwa wale awo a
de wo so na asase so bia US de say nimse wo koduru ho no mo adwuma sam na niam asem obi aso nim sika wo twa ya wo de to abrante ni tiri so a ntimi je ya wo di se adem no nti sika se nkora beton kwa gogo kwaku sika ntimi nton kwa na so ye besere se de be ya ye de hyehye be dai e be gu akwam na obi nkofa kwati kwa mi so nkomodiem no ahwe ne ye kwaku na FBI ene Ghana Police Service edi kasobomu na omo ye hwehwemu no enfie ya yabosu nyina ede hweye na bema no omo yese ombedi no tentenoa se nem di kan no enti Ghana mpanifo so afo akane no hwe ye amanone ensem so shela yukobotwe na sabre no MPP penso ono ankasa di animu no ira dampare omo ye hwehwemu saa afei na report no aba na omo ehwe ya ma ne bedru Ghana na no kwesi da ye wotisi airport wa no mo so ya de so ne patch na wo ye so ne patch wo se adwane ye so ye ne ho hapa enti wo mo kire se wo mo FBI fo mpanifo no mo brochiri no na wo mo ye hwehwemu hwe bebia wo te adwuma wo ye ene ho ne nyina na wo mo de ma Ghana mpanifo enti achi wo mo ye so mkwachi no mo hu se wa ye hyehyeye ene nkrata wa adwuma wo ye mu so baba Ghana afi na wo mo se ne ye beti no brochiri atwa plenty kitchen na no atwa plenty kitchen fa no bedura na je akwa akwachi no enti mpanifo so ye din hwe ya se womra na wo medu Ghana wo bedura ye nkwan ye din be fa so Criminal Investigation Department ye wa brochiri na omode cameras edi na chi saa bedru Ghana na no mo frɛ post sadom se waba bedru Ghana nti yenko chi no kakra sa post si okochi no ewo amasaman ade ase baby amabutiri na yekoso no penchi am no kasei yaso be ma no penchi kwaku ye da police fo ase wona hwe hwehwemu criminal de ye da mu nyina mase ma ya de papa kwaku se ensem bi se si na yenya omu ntentem so aya na ebeboa papa sanse obi betimi adibone ye ne na wo kina na waso wafa na obu ne ketem wo edai na wokọ ne nyina ye wo hawa sebi ede bre o man Ghana party e besere Ghana police fo sa bre nso wona hwehwehwemu nyina mo no ne de ne o man mu de nyina ye beda obi biara ase se wo mo boaye ye sa hwehwemu no ne si dan na obi di awukum nipa edwane kọbọ bre nya ne ho befa ne ho die da bi Ghana police fo we di abaso de kese ene ejina fidie so ede amama o ma yade papa ko ma yade yankwan san foforo so custom officers ene Ghana Revenue Authority na Quality Control Board ene mpanimfo ya wo hwe ama enubone nom etuma koso Ghana ha no kwaku ni red unim red papa no wo red ni red da madama na no da yedi hu nkomo wa ha yedi nkomo abe Fontaine no so be hu abrantie na ogina ho sen mo da chese ogina ho krampo sen kwa Nkrumah statue wo hu hwe aduane kwa ne kura no a ne kura no da kwa Nkrumah de kwa mfama fam ho yim kakra ba we mu de o mu gina ho ene master stop na producer de beto so kwaku me hu adwiri me na wachi container okotama port a container eba o man drugs eba o man so ready dia ka say the off whites you na container no 40 seater container na yayi box makumako aduanan 40 na yayi ewo tema port na onmonyamfo kwabra minta kando yesofo panyina wo hwe yempom din so na wo kire say o share reporter efri Ghana Revenue Authority na Quality Control Board ene empanifo a wo mo eda border ahye so a wo mo kire say sa 40 boxes a yensa kan fi container yimu no tramadol wom na paracetamol susu wom na wo mo ahye da paracetamol ne tramadol na gusoro na nnuo ne gu ase na chese oba no beduro na hu a o se wo para na de kọ ene mo fa nko sa na we de fofia nto ata no dware aba mo no we de o ma fa kwadwira nko ho no mo se de yenwiri na yenhwa de kura o mo ya de pa sa abere na o mo dwiri ye na o mo fefeye na wo mu dwiri o mo fefeye no wo hwe amanebo no a enye Ghana na ade yi eba na efi China na ebesen akọ Niger na Nigeria efi Ghana ekọ Nigeria sana amanebo no ekire amanebo no se ye Niger ebe dia abefa Ghana esa enam Ghana na ebetwam ebetwam wa han die nubone na bedru o man mu die eye nubone ye nyintum so sa wo okay enti ehọ na ekọ
India mom, India ne free everything akọ Nigeria ho. Na Nigeria for so say to my comedy. Now was this container no 40 boxes on the bag and scammer. 20 million Ghana cedis according to Narcotic Control Board. 20 million Ghana cedis. Ya kwa mo bosia bo kwaku. Sa nti o say womo achi womo ya womo agini ngina je fi womo nsem na chi a wachi nipa no kaminim se wachi no ene ka uji ye ya o kan ngina bo mu no hu say oh me tracy e dia kọ ba bia efiri ba ye on say o shepo ne man krata agusu nti se Ghana na ya shepo para e wo say ye nkrata atoto say para we efiri paracetamol company of Abia China ekuro we box number say house number say factory say managing director we in Sashasia e de baga krata bia na so kwaku won say de emrante no enunum na be fontinta so say de edika ka so be hu kwabena ne ogina ho kwame nkoma signboard na say be ne city ompo ehihim kakra kwaku say no we nyina medika ka cho say nya Ghana nko no no nipa broni na atena wo na wadwene say ade ebitima ma Ghana fo abibifo so atentem eni enti said ye be ya be attack abibi mind de ye mfa nko Ghana fo nko aso ye mfa start enye ntenten no ntenten abibi mind na say bi sa na ma no o ma hu se be bo o mo fa na dodo no ye mfa ye ninya dan enkyere ho no enti abibi mind nko ana be hu sa de ade ebitima ko France dabi ebitima ko Australia UK ebitima ko ho adenti na abibi mind na sa na ma no ye ya ye de be fa no ye besere woni pa bia ye den a para iba bia nka ekọ krata beda so kwaku ene ye se ye mfifi mu bi no mo ye no bi so akotua sika bi no mayi krata na firi so meka nkire ye obi ntimi ma na ye duro emfira mo no ne ye ba krata na so kwati mpani nsem we bi wo hen e wo se krata da so se bia kura ye shepe ne ma ye pefon ne adofo wa abrochire de fon ya na se bi mpre dua sa pin kura bre ya ye twera ye din efie ekomu nyina se bi ehye ho nti se den na nuboni se paracetamol se firia na ekọ ni je se de omo kan yampe ko divu abokina kura na ekwa ye den ya pharmacy omo de ade ni kogu no edin be wo ho sa director na se binipa obedi akira ma nuro na kodu ba bi ekodu no so ni di be den ebebo enye aduro kura ye mfa din ni de keka ho nyina nto nchen number ye duro ye be frese se me pa acho ye de nuro na be duro red no ye de aba no ye be number no so ye den ewo ho enti ye be sere won egu port ho no san hwehwe mu be hia se de be ye na wonam abafu ntintan so areho kwabra ni timi da bra duani kura no ogina ho no wada obetimi kura wachi wodidi no wada eye de na ekoso no kwaku enti we yare wo sema e besere Ghana mpanifo especially Ghana aposifo papa yes remo se mo mfo mani eni asem yechi na mo moye na bebe biala di free bebe ekọ ye nyina ye nso sa mo free nyina ne ko nyina mu ne ye mfo mo nyina mrana no de enti abibi man ye te hanom na ye wo se bi mpreduasa ye nkankom wo fi swaka suleni ayoyo ne de keka ho na obi na be ye sa duro ya bre se ye no nyina kwa ho wo twe ne odo ayase ne de keka ho ka ko mo nyina obi wa ha ko to dwe enanya na am opam mo ne ne ade nyina yira 1000 ye keka ho nyina ye hunu kwaku ye de red na ebre ye o ne betam 1000 ne ye keka ho nyina fi o men ye be sere mo ye ni akiri se de be ya emra no ne wona de sa nuboni nyina be pie mo man mu ebedie na me problem ba koso so ye twem na akọ nti ye se mayemfa yensanka se ye dia if obi mamu na abedu hanom na ye de ten de akọ nti yenyama no kwa na yensizi kwaku ye be sizi ye se yemfa mre wo kwaku yemfa mre me nanso ye me masase so na wo de ade ne faaye the moment ade na beduru wo man Ghana isi wo man ye hwe map ma beduru wo man mu die Ghana ban wo hu se wo hwehwe mansa na atra Ghana ban port for custom for ade e me fa custom na akọ edugu ka men fama emfa ha ye duru ahenkure be hwemo otua ho ska nyina wo duties nyina wo ye be hwehwe ba mu sa ade na wo de na mo man mu ya de papa na wo be de wo hu se bi ye duru Burkina port na ye duru na vlongo ye be gina wa yi bia ma obi wo be de wo hu ye se ye ni je for dia ye duru paga ye yi nwotwe e dia ma obi wo so mfa nko san famila Ghana wo man nim wo be de wo hu ya twere hu se bi efiri anum fi China ko India ya ka kire ye eduru o man mu ye duru paga boda ho no na eni yi naka no nwotwe se ye sere ka san famila ye te Ghana hanom ne kokra ntosi firi Burkina kwaku enti we ye nso nipa ye so for as ababeduru o man mu die wo man ba bi efiri
say free World Health Organization kura ne ba ya akwaku ye be hwehwem sansa be duro man enye nu papa enti say ye tena wa ye hwe ha say nya yen sabi koto de ne bodwe nyanya nkyere de yamuno ne yenku no yenya ye dia enye ye dia enti enko obi ma so ne enko sa bibefuo wotu obedi bo mu se babia ekọ no omo mu firi oman mu ko sa oman so ko di pa na ekọ no mo bedi wo hu enti wo se yesizi ye de yensa to so wo a wo se wo kra ne ma no bra oman mu be yi wo ne ma ko okay kwaku ma me fa we so nto aso na asem we de wo se no dom su kopa na mo ti ase yi enye ma na e ba ne no nko a wo de 40 we no to nchen ya wo se emu 26 cartons of tampatadol enu ni bia wo tampentadol 250 mg milligram no 160 cartons of tafradol and so no yetafra na ko we dey hu tafradol dey yetafra na ne dey so ba wi ase pa wodi wo mo atia yete ya no mo wo yesere esere hwehwam yi mo twetwetwa enwone nchini bi agum nyame dua ayi na be wa kata or something ene sa enubra ni na onwa ha de sire guso ene de ye tafra do de ye tafra nyina ya awrafu kwaku afi so 40 cartons of tapentadol ene ka katrem and afi so 190 with the montombo asio chlorphenadol ena zado ena onmudi agu we ni so ati ase ena red ni gu ase sabe ye bebere mo ni so ni nyina aka ho bi sedem di kan no wose ahwehwemu ekoso na ahwehwemu no so for a ohwe yempom di ho nsem so ye wura kwablem nta candle oni commissioner ya woda break Jane Zibrim Ayogo CEO ya oda FDA no Dr. Delise Mimi Dako na wo mko ho no am ko huye nti wo mo na mpanimfo de hye wo nsa se wo mo enhwe so na wo mo nka na wo che se ukopiem wo Nigeria so a wato nkra e de yakoma Nigeria mpanimfo na afi so West African mpanimfo a wo mo eda ofield yi so se wo mo nuro bi abepiem Ghana hanom mpanimfo na wo mo so na bepi hanom no wo mo nka amayente na mpanimfo wo mo nsa hye sakata no ase Customs Division penimpa Ghana Revenue Authority penimpa Narcotics Control Board Control Commission NACOC penini National Security National Intelligence Bureau NIB Food and Drug Authority and Ghana Port and Harbors Authority omungina no mdo monsa sha ase a wo maton kra se empanimfo o mda no e di free India hoba no o mefo mu nuru no mfanko na Ghana se wo mprema ni ntwam ha enko afi so se o mekra nuru bie mu a o mfanfa ya hye so sanatie eye papa o mfanfa nsuo ni so o mfanfa wiem ntwam fanko esan se eye a Ghana ejina akono kon se ye mebunu no nom ti se sabe fa no ma wan hwe yi a katebo ne be fram na posifo bi age box be num wo ye yie fisa ne boarding kwaku ne boarding on betama chia fam na wa beto ama ye mebunu wo Ghana hanom se we nyame ne ka de ohu ye na akoma no obebo so a ena akopin papa nsema akwa fa extra trade abebeton enti wo mo sese na wo mo akosie CEO of the Food and Drug Authority on na ni abre pa mimida akon ono de wo say won twen ama sa abon fo sem no enkoso ya no ho asem mo so e de abantu kwaku ni red kwaku unim red wiase no ba bia adu no enye ebra ye mebunu ne sei we nye ba bia ba bia ye du sesi ano ye hia eduro a ebe ma mofra no asa adwene anye bibribi no kwasem wati ase hwe ba bia ye wo no eye bi ebrebone papa wati ase na ekoko base ye se kra nu bone ye mu anye gina akono ye ekose mafra yi unim red ne de keka ho nyino mbegya ye den enum na akire yete wo yesen han ye kwa kofa enuru e de abefa wo man nim se emetwam nko Burkina se da bi Burkina fo yesuru wo mu anasa de Niger fo yesuru mu anasa de ye na asase ne nsuo no afela wo port no nye wo bia de ye ne ya de so ne nam tema port nye wo bia de awo temutum fa wiem enti wo mo betimi a
enubone de wo ton a ubenya sika firim usika ubenya na wato kago plane bi na wo de wudwa se India president no so wo pa omo health organization wo honom no ebe ma kwan se mo mfa se enubone ne ma India for de a mo nton no kuro no so na population mo doso se ne yen India population mo doso de wo wadi mo na mo doso ye ntimi mpom kan enti omo anya nnuro no omo mfa hu honom na omo nom no omo so nte what you say na a country of 34.7 million population Ghana de egu ani emu deose na ye adwuma emu mabunu san emu mu se ba bekunkum ya ba betete ye so se bone be ne ya ye mo se broni ni ye no hu se ya de pa enke de be ko hu World Health Organization na abusunya mpanifo a eda wano agye atumi se di aduro red ebua ntimonom na emfiri honom emma Ghana se aduro red beboa ye ne de ebe fa ye hu ne hono na ha akwago se na ha ban ne kra na ebo no ehula na omuti onze wote tab no wote yi na obete afirim no ose no kra na ya na echinchi momu yi no lebo no na omo pe obi to atwe no se masa wo to atwe no kola ebo hwe bia ye nkrofo ma wa oman yi mu na yet na wo se mo nko 16 cat aden de na moje kwaku me say penny bi semu bi na beduru ha penny na si etwam si na penny bi etwam tie enye ha na eba mo na makopem wase makwakochi say very good on say port omo che yade no Ghana Port Ghana Revenue Authority no ye na omase oma yade we be bi mpenifo bi ani yet hanom yes cocaine is not accepted meboa we enye accepted me pa cho himfo ne do wi red himfo ne de ba what you say enti ye misa sa ne ma we nyina sa ne ma ne yesi ye nyintum di a wo mo gu port o mo ye adwuma pen eni ma pa ya ma kwan se ye nkra na o mo twen agye di aba enti se red be piem wo man mu na abofra kokonom kosensen kwan ho se da se kwaku na se red ye twam na mo na makochi no se ye twam mo ma ne twam akekọ kwaku che de me ka kire wo no ebedu paga border no so no ne yi adaka nwotwe kwaku de wote ya kra ntosi football kina e de ne yetime ko fama ye betimi de yakọ ne yakotama bawo ye betimi de yakọ ne wanya obi akọ akotam ade we ye de ne gu so ye de pala ne ma ne gu so na se be ba na se mu hyehyɛ mu ma ba de wo hu Burkina so ne ye kra ntosi de bia kra yi emu ne anwa nyina ye kra so efranwa gallon ba kusuo ni atete nyina anwa de agum de gunsuom e de abeduru abedi wo hu se ne ma egunsuo yi ma ebe e red obedi wo hu ti kwan boni e fa so di dwa o man ma do so nti e be sere o mo gu border kasonfo no so mo mani na wo sikadie ne ya do so nipa ne duru ho hwe wonu se ya na ya hye load kakraka heavy trucks ne sa ne man wonti mi fa ngura Burkina ba ya nam Ghana ye je ho edu customer ni aje ho papers ni sika na omoko sa ne ma we se ye kwan ba udu Burkina border no so apaga ho no ma wo be yi so e de agu ho no na wakọ na wasa ba befa ba Ghana enamu eko e de na haye ni nyina ye sika nketenkete bi ampanifo no so mu sope na sika die na amene Ghana ama Ghana asai enye bibia me se ne kura ye mfa nya adwuma e na ama Ghana atete apansam kwaku san se obi di ade aduru Burkina border paga ya ka che ne se onfansan ade load na doso wonyi so ye ma ne mfa nwula o mani omo fa so a otu se ba bia kwa na amwa asai load ni chimpa ene ne ye te wono ma na ka muni na beto bi na sugar na bemuni na ekum nipa ye de na momemba uduru paga na wura Burkina kwaku load buru so be mu wayi so de agu border no so na wa maka efiri ho abedai enso mo de efiri ho ba che ekuri efiri ho no se ya aba de bi so ba na namu sa be wuram ko Ghana penfu eduru ho no mo hweso a the height and the charge as in load weight the height and the weight is so high so find something for small for your boy 200 cedi 400 cedi na wom na atwam ye nyi load no mu ho se kwana be fa na doso ni amana twama be wura Ghana na ko ye dwuma ma no ni aha no fi no be twi nyina be gu fom metitim ekwan tie yese bucket na ya hye ne ye hye load moroso bucket kan bucket na wa ye una wo pe na wo ye bucket ni say ye hye load enti na be duru ba be ni yesi ade a ni ya chose bi wa 50 wa yi na bro sa be kan no wo be sa asan enti ade ni ye hwe sa ne ma ni nyina mfa hye so fola bi si wo ye nya mfa hye enwu akwa mu say wo mo hye sa ne ma ni nyina no ye duru Ghana wo mfa me fam wo Ghana wo di traffic mu na kai si be ye nwotwe di wanim wo kwa aduma wa ye late kwaku Burkina inti mama fa kurum anadwe na betu abani na mu ye de na moment ye say ya kwan ene ye kra ye besre Ghana port no wona keka ho omuni asem ye chi radio tuntum ye GS ya omobra meje mo GS ye GS ya kwaku
ye GS to ade ni sorry akosto kuto na kwaku na birthday bi wo hono producer Wadaroma wo de yenyi birthday ni sorry so Wadaroma papa na birthday ba ko aba birthday wishes no ye ma obi biara happy birthday wo a wo di birthday wo so meyi mu nyankopon na nanom emma wonim de onyini nkyere nkoso enya wo dia na kwaku birthday we de edutwam eye abrante a wo bo yaye na na ba ko tim ye frɛ no eye Kofi Ano wo bo sasa mo pani soccer academy no ehɔ no ye den wo na wo se ne ho kafo won se footballers ne de wo mo de duru wa birthday ni ade nyina ya nya mo kra no mo buafu wo se Davida Owusu Boateng Davida Owusu Boateng wo se dia o de frɛ no eye Mame Pokuya Kofi Ano a wo bo sasa mo pani se men kan cho se wo ma wo happy birthday baby a wo bia nyankopɔn enhyira wo koso a ne di no kra enti producer wo picture na Wadaroma na wo de atoso de amame Davida Owusu Boateng Kofi Ano obo sasa mo pani ho na osi na kan ye frɛ no Kofi Ano o se ne ho kafo na de nyina na kudonkua sanete na kudonkua na de nyina Davida Atiadonko Davida Owusu Boateng ahwefo na da screen so na ye na wo da ye ba happy birthday Kofi Ano awosi akan wo sasa mo pani ene se ye mfa sa sebi yenwese no emmanuel waya ade se edai duru wa kai ne dofo nyankopɔ enhyira Davida Owusu Boateng baby a wo bia na ye ma wo happy birthday mo di mo awoda so bosome yi mo ye mo biara awoda pa akosi kuto se men kan chew se ba ne ntale hyem dia fo ni kire wo no mo ye ntale bibia bi wo pam ye ba be gudo nyinan edu fite no di ada ne de keka ho edu ni mienu nyina opam ho ntale wo ho no 0553075526 top solo electrical Sadaroma ono oba adwuma no abeda nanso de bida anyina mun kan anyina eduru adwuma mu dia wotine papa enkane da yeso a ye hyense de yeso kwatwea eto ewo Germany abontin so pe ba bia fa anyina wono ena de beto yeso top solo se men kan cho se frɛ no wiring air condition installation ne de keka ho nyina oba be ye nyina e de amount 0241729733 wo yiri kare ba bites bema ekobo no nsia Wadaroma pebi twetwe bi na wo ento abofra wo ni mfie dum wotwe nka wo fa wo sankoka 18 plus gu wo hye no nso wo ba wo fa afuro aka bosome ne wawo wonye bosome ba ko na wotwe mienu enne kura na aklot se wonyem wa nka ho fa wo sanka wa wo ma abofra no fo so nka ho nya fe na ma wo mi twa bi de mi fufu me ba chaw yi hu efiri mum fre wo yika yire open do so pu yam fa me ba ko ne fa she fridge mum frem penifo ma me rate so wo de bra 0548989435 afi Joyce Enterprise e wo asafo YF auto car parts wo nyema bi biara minia o ka ne e ka benya enfa na wo twade na ase ne fa se ne Joyce sesi ya ne number ne WhatsApp plan na me de beto dwa no wo beto wonu abeyi di amaka e de ayedai e de abrofre Joyce e wo 0533680771 Joyce Wadaroma na wo hye no so ye banku e wo ho na wo de abreyem menu atesem ne abrante pa ye krado pa sister Sandra samen kan kira wo se emma mo ho ne ma na bi abadwaman so ekomu ade ahwenimu ade asomu ade ani ade nyina mpo de bi ayedai aba na de se de bibia ba de hye susu nyina sister Sandra so wo de bi aba eno mo friend say Brazil na mo friend say Brazil it as de me hu no bo ni nyina sister Sandra edibi aba na dwaso for sister Sandra was 0542857566 entale papa nyina wo no ene wo de wo de kwa ifo nya obenya bi edi ama ominia ododo adwa obako entena so aha ena yede ensema hodo ya enoma be fontentan no so nyina mu nchirimu no ni nyina yede mo eba abesi yenya be ma brante pa dodo biribi benchune bon ho bon tuduru ono ne gina fidi na chi echinchi na furuma ede ema yen top solo ene do dem hanum bi ya ono so bo yechidom de mo de bohima rentan so so mu so mu na nsem hodo na aba no monko na monko kan ema yen your sponsors enso ena menu akwaku ebobo so ede echiem no efri ADUMASA TV studios ewo fonse kokoben ewo asante mantemo enuanum yemienu ena yede yenkatrema begu ensemi ho asew ede maamo bidin ede tsem hene kwaku fremi enoba mene edua na de hye bidi akon yamomo enitia adehye